Хәзер бит инде күп гомумән менә шушындый туйлар, дини туйлар бик актуаль булып китте, шулай бит. Кызның никахы күчте әкрен генә безнең мәчетләргә, мәчеттә эшли башладылар. Аннары безнең никахларны эшли башладылар рестораннарда. Һәм шундый туйлар ешайганнан соң күп алып баручыларга мөрәҗәгать итә башладылар. Сез никах мәҗлесләрен алып барасызмы? Яңа әле генә никахларны алып бара торган алып баручыларга нәрсә эшләргә кирәк? Бәлки безгә укырга кирәктер каядыр. Иң беренче без дусларча бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешлебез. Чөнки ул бер эш. Biz халык белән хәл итәбез, шулай бит инде. Халык белән эшлибез, халык белән эшләгәчтән безгә нәрсә кирәк? Бердәмлек. Ушул тормышта узышып кына түгел, шулай бит инде. Безнең иң беренче дуслар булырга тиеш, чөнки яшәргә кирәк. Чөнки тормыш һәм инде дин кагыйдәдән карасак, шулай безгә өйрәтә. Киләчәктә иншалла, менә яки безнең мәчеттә, яки башка җирдә уздырырга кирәк шушындый курслар, шулай бит инде. Һәм инде курслардан соң менә Manda 2 adına, 3 adına hem de anasını tanıklık biriler. Elbette bu misal için şekilde biz şimdi gösterge değil, o bizim için gerek şöyle bitinde. Çünkü biz bu meselelerden biliriz. Çünkü din bilen beyli bulgan nikah şöyle bitinde, bitmiyor. Biz şu cumhuriyetimizde yaşıyoruz. Elbette biz Müslüman devletinde yaşamıyoruz. Elbette biz Sovetski devlette, elbette biz dinini tutamız. Şu devlette hem biz indi o Tatarlarının deyini görüp adetleri de unuturga tiyiş tügürüz. Hem indi elbette dinge de karşı kitiratırgan yılalarını görüp adetlerine kiritmezke tiyişiz. Alıp barışıga kelgende, alıp barışı elbette nikahının meclisin motor etip köngülde itip alıp barırga tiyiş. Elbette siz bitinde özünüzge, istigizge tegi bir buruş itip jekle bağasız oyunlar oynağı meselesine kelgende bu Uylarga tügel nindiler bir oyunlar oynarga rüksat iterler, elbette nindiler var, yatsız oyunlar deyildi dinge karşı kiletirgan oyunlar, ya ise indi bütünley kiyimsiz oynatirgan oyunlar tügel, elbette rüksat itilgen kızıklı oyunlar oynarga elbette bunun bir nindide ziyanı da karşı kilüğü de yok. Dinimiz İslam dini jırına tıysa da biz indi bar türlü jırlar mesela Enkem'nin dağaları degen mesela jırlar var. Enkem'nin dağaları degi kişiye gıybret için anlatılar. Gıybret bularak şu jır bilen kişinin küngerine kerip hatta degi kaybırevler tekstlar, şunday motor tekstlar hem indi kişilerge gıybret itip jitkirle turgan jırlar var. Küp halk anlap bitirmeydi. Nikah iken sen bitinde tarmaşını başlıyorsun. Eğer tarmaşını indi itemiz alkol bilen başlayıp jiberdin iken onun için devam edeydi. Bunu da anlatı kirek indi sizin istigizde. Sizin istigizde değil, bu bizning istiginde elbette. Hem indi siz de onu anlatalmışsınız indi. У нас там птичьи права. Siz bitinde dini yaptan biz Hazret anlatırga tiyişinde bu meseleler.